Yo, nari kukubaza. Zeki nagenda babwire rero. Uyu muziki uri kuramera fresh cyane. Ari nayo mpamvu je bintu ngira ndabahe arigena ariko ba collabo nakoranye n'undi mutipe wo mu Rwanda. Atwika avuga ati. Oya ele ni producer mugani yakoze ibyo bikorwa. Dede yongora ibanga ndarimenye Davis kunze bigatwika nzoca ngenda mu kwezi kumwe n'igice iyo ndirimbo izo bigiye hanze. Mejeje gusoma igitabo cyanje kubera mba muri ghetto ntaba muri etage. Mejeje gusoma mbandushe mu mutwe ncanja kujyama muri ghetto yanje nkaruhuka. Icyo gitabo waragisomye wasanze kiri mu iki twibera tungaye gusa ati muri gitabo harimo ibintu nibi. Muri cyo gitabo harimo ibintu byinshi bivuga ukuntu harimo amazi. Octavo ndabaramukije cyane. Salama man. Umeze neza? Turashima Imana. Nanjye ndashima kabisa nubwo mutabimbaje. Nagira ndabikubatse. Ncuri zanjye nawe umeze neza? Mama bari kuba ndabinjiriye ariko niko bimeze ni kazi kiwanje nkuko bisanzwe. Ndabona MUPATI OCTAVO uhagatiwe n'abana basa neza abana y'u Burundi bashagije igihugu. Wimba gute kuba muri kino kibanza jambe? Sunday. Bavuze Sunday ariko pari yashizwe Friday kwene kibatagize Sunday ise kugira ngo duce dufeta birthday zabo. Bavuze Sunday razi Imana yari ruhutse fresh yeje kurema ibindi biremwa byose. Kivuga ati dimanche reka nduhuke wari umunsi w'Imana wo kuruhuka. Kivuga ati umunsi nduhutse wereka ndema abana beza nkabo barimo bazaya n'abandi. Ni MUPATI OCTAVO ariko arakora neza kuri Zaya ariko arakora neza ku igitabo ndetse n'izindi zigo zirakundwa cyane muri Buja Flavor ndetse no hanze y'igihugu. Kuba kuboneka muri kino kibanza nka MUPATI OCTAVO asanzwe ari kuri hit bivuze iki? Ni kubera iki kibanza nkirimo kubera yuko abantumiye muri kibanza ari abantu dusanzwe dufashanya muri music kandi bashimye ibikorwa by'abanje kandi urumva yuko kuba ndi nka sepapuye ni kubera impamvu nyene zishoboka kandi zumvikana. Biravuga ko MUPATI OCTAVO yahawa agafaranga kadashimishije byo bari byo canke sivyo? Barabesha. Ahanya kugira ngo uzanga agafungo gatubuse kabisa. Ahubwo amafaranga bamuhaye ni menshi ku buryo namwe ntegereza kubatumira tukayasangira ko sino yaheze. Ahubwo nyine kwivuga ubu nyene bampereza nanjye kabe ngahwira ngo gashike ufatike je mfati byo mufaremo nanjye mfado ko hajya umutumi umushitsi muhira ahashitse ibyo mahera byo yakira nta ugaye ngo umushitsi mwiza ari zimana. MUPATI ariko bari bavuze ko iyi show basaba n'abakubise swata ku maso ya MUPATI ikintu cyo bari cyo cyangye sico. Je numva atari swata kubera yuko je ubwinshi bw'abantu buhera kuri babiri. No kuvuga abantu bose bari ngaha gusa bapfe ko bafise imitima myiza bavuye muhira bavuga ati tuje muri show yateguwe na Santi Travo na Mari Santi na hit top TV. No kuvuga imaze ko yateguwe n'abo bantu hakaba ari abantu bangana uko aba n'abantu benshi cyane man. Gusa bapfe ko bafise umutima wo kuvuga ati twaje gushigikira abantu igikorwa niki. Kwanza namwe kuba muri ngano uko mwaje gushigikira muba kubitanga so MUPATI OCTAVO embere ko mbandana nje ndashaka akantu gato kuri igitabo kugira ngo tugume turi muri mudu je no musi iyo ugeze hagati ugisomye hagati uhita ushaka geto nubwo waburi muto nihagira ugisoma Yes, MUPATI OCTAVO ndashimye cyane ni Mr. Nyumvazaya n'izindi zigiye zikunzwe. Nkunda mugire subscribe kuri Ndaha TV. Yes, bakunda Ndaha TV muce kuri MUPATI kandi muje no kuri MUPATI mukore subscribe kuri MUPATI OCTAVO. Yes bite brasa. Iyi ni FIBG TV. Yes umeze neza man yaragiye gusoma nta byanditseho man yanditse ko ariko biri ko MUPATI serite nabona uri kuri tagatisha ubona gute kirori cyategwe na Landry Promoter na Santi Buja bubawe Landry Promoter hit top TV bubawe kirori kiraryoshye sana man. Ariko MUPATI wanyemerera akantu kamwe kiwanje ariko ni wowe nikarashikaho bimeze gute MUPATI? Je nakakwemereye muga sin server
ndafite akabazo nagomba nakubaze iki kirori cy'uno munsi ukibona gute nkawe Mupati? Nukuri kw'Imana kiratwika kimeze fresh kubera yuko abantu bari ngaha baje gushigikira abantu bateguye iki kirori. Nizere yuko biza kugenda fresh. Mupati ukiri ngaho nyene kandi akubwire yuko hariho abaje ngaha baje kubera Mupati Octavo kugira ngo avuge jenje nje kuraba Mupati. Hariho nabandi baje ngaha baje kuraba umuririmvyi kana kambo kubaje bavuga ati nje kuraba Mupati Octavo ni kihe kintu cyambere wabategura uvuga ati je baje kundaba nza kubahereza akantu kagyoboye nkaka anye. Bazobwira abandi ivyo babonye n'ivyo bumvise. Ati nakabanga Mupati Octavo nta birefu. Mupati waramenyekanye cyane ku ndirimbo warimbanye na Kiriku. Kuki watangure kuri Kiriku kandi Kiriku aboneka nk'umwana ari karaza mu muziki? N'umwana mu myaka ariko mu bikorwa ni mukuru man. Uramwemera rero sana? Ndamwemera kandi nawe aranyemera. Ego Mupati yaratubwiye uti iki gitabo ugisomye acashaka gusaba ghetto direct. Iryo jambo risiguye iki Mupati nubo washaze gushika kw'iryo jambo vre? Mejeje gusoma igitabo canje kubera mba muri ghetto ntaba muri etage. Mejeje gusoma mbandushe mu mutwe ncanja kujyama muri ghetto yanje nkaruhuka. Icyo gitabo uragisomye wasanze kiri mu iki utubira tungaye gusa ati muri gitabo harimo ibintu nibi. Muri cyo gitabo harimo ibintu byinshi bivuga ukuntu harimo amazi. Mupati kugeza uno mwanya arashima ukwingene imiziki wiri kirakigwa n'abantu. Ndabishima mane ndabishima. Ndabishima kubera yuko ubonye indirimbo yakiriwe n'abantu bashika nkazayigeze iri hafi kuri ku bihumbi 100. Ego. Ndabishima cyane kuko n'indirimbo yanje ya mbere nari inkozi. Kandi yo mwamenye ko. Urazi gukora akarimbo ka mbere bagaca bakakumenya ko bigaca bitwika. Tayari. Byari bitesa je ndabishima cyane. Sawa nuko mubandanye mudushigikira kugira ngo ibikorwa bigere kure cyane man. Mwobaho cyane vraiment. Mupati Octavo muri no misa sigabegwa cyane. Amaluki mu mutwe vraiment ni unyamwezi nkuko abakunze abenshi bakunda kubivuga. Kuri wo Mupati abashatse kwerekana iki Mupati ku mafreshere y'akaga. Kubegwa kwa Mupati Octavo bifise aho bituruka. Turukahe ari abantu bavuga ati uyu munsi wewe utegerezwa kutwambarira kwa Biriko biranja. Urikura manu wakwera. Biranja. Ego tukire ngaho nyene Mupati hari abantu bajeje kuvuga ati Mupati uno munsi yambara uku canke Mupati uno munsi aza gukubita style yuko wonye. Nimba atari bangura munsi ninde muntu yakwambitse. Nambitswe n'umukobwa man. Umudemu wa? Ni n'umudemu. Ni baby girl wawe cyane. Yo bari muri aba muri kumwe nga. Guhera mu mutwi ni new look. Ugacumanuka ngani new look. Ugacumanuka ngani new look. Umuntu yaboneka ikirato cyawe kirahenze kabisa. Nje nakebe navuga ati kirato kirahenze kabisa cyo bakiri ko mafaranga angana gute Mupati. Ni menshi sindayavuze ariko ni menshi gusumba ibyo namba hejuru. Ni $1. Mupati amafaranga akava mu muziki gukora cyangwa hari izindi business ku ruhande zimwe za Mupati kugira ngo yinze amafaranga nkaya. Kubera abakunzi banje mama mahera bayama kubera bamenye mu muziki aya mahera no yita ko ari umuziki. Mupati hari televiziyo kanaka yigeze kuvuga ibintu byawe ivuga ati Mupati arakwiye kwiyambiza agira inzobe. Mupati ngo arirabura ariko je ndataye kona utirabura cyane. Kuri waratanguye kwisiga sasa kuva kubaho ibibaho bivuga cyo wisiga Mupati. Jendi na tirere brem. Ibaze nk'ibi bintu mivuze madame ari hari. Aho yaba hari cyari kimbere yawe nabaza ati wo kwishima ubonye Mupati Octavo yiyambije. Oya man je nukuruka imana ivyo bintu sindanabifana n'abantu babikora kubera impamvu zitabaturutse. Je vraiment uko imana yandemye ndi proud yuko imana yandemye nyamba nirabura. Utazombona nzotwenga menyere kumenyo yawe. Mupati ndabona umuntu nyuma yawe iyo bari umupodcast wa. Oya uyu numuniga tu numuja. Ari karatungira ni tudekone. Oya mutipe numujama tubiraho. Yeah. Yes Mupati mu myaka mike umaze cyangwa mu mezi make umaze muri industry ya plus 257 yes ukaba uri kurinjiza amafaranga bibiciye mu muziki wawe hariho abandi bakoze imyaka n'imyaka batarinza n'igiceri mu mufuko niki ikintu ba wiyumva muri wewe uvuga ati ndabasumbije iki kintu harakabega mfise kuri je kuruta bajya abandi bantu baje imbere bagasuragoringa batinjiza ikintu na kimwe. Man nta kintu gikaze cyane no barakoze. Gusa ikintu gikaze ni Imana yo baranshizemo n'integuro y'Imana kuri jewe. Ukuvuga je ibintu biriko biraba byose birantungura kubera sina ariko ndexpectinga yuko bizoba bimeze uko. Ukuvuga
Imana yubaye kubera yuko man nanje ari gihe ibintu bikubaho nagiye ibintu birakubaho kumva uratanga uko ati ibintu byari kumba kakurengera kabisa ya niko bimeze vraiment no kuvuga vraiment Imana yakoze ibi bintu ifite impamvu yabiteguye ku kandi ndabiryoherewe kubona nca numva n'umutima wanje sinzi gende umuntu ari sentimental cyane ntabwo ubona ko biri muri vya bintu bavuga ati abasaza barateguriye inzira abatoyirwa ngo bazoze baca ahantu heza navyo birimo gusa abasaza ibyo bateguye hari ukuntu nyene biba bishaje natwe abasore tuba turiko turabigira bishaje turabirenuvera kugira bitwike mana abasaza baba barateguye ibintu nyene vy'igisaza ariko twe abasore tuzana ibintu MUPATI kana kubaze ku ndirimbo yawe Zaya ntagira gikora urumva ico gitabo uzombwire niba gisobanukirwa pressure naririmbye cyane MUPATI nkunde ndakubaze kuri about indirimbo yawe Zaya Zaya ubona ari indirimbo itazopfa ko turamaze kubaza barimvye byatubwira ati ari indirimbo ukora itapfa n'indirimbo zimara kanya gato bakabitwemerera Zaya ubona ari indirimbo itazopfa cyangwa ari indirimbo izomara kanya gato nkuko abenshi bakunda kubivuga Zaya ni indirimbo y'ibihe byose kubera Zaya n'umwuzukuru azoyumva n'umwuzukuruza Zaya utuma numva ndi fire boy umva Zaya see no other no other girl like you no other no abantu baramfana kuri akapera gusa ndabona abantu bari batanguye gukata bwa busuzu bwabagira like that stage rero yari ibintu bikaze umaze gufata microphone uyifata nk'ikiyeri cyangwa uyifata nka muste ijya ndayifata nk'umutima wa kabiri ego MUPATI amajambo nk'atatu yiwanje ya nyuma kugira ngo turangize kigano wampaye inyuma y'igitabo twitege indirimbo yindi shasha mu kiringo kingana gute kubera James kubakora ibintu bikaze man ofete je nama nababwiye ko uyu muziki ndundi ugira uhindura inshusho ugira uhindura isura uraryoshye buri kuri atesa sana kubera hajemo abantu nka MUPATI abantu nka Berry Music abantu nka Olege Ogwego Diocese biratwika man yo Jeki nagenda babwire rero uyu muziki uri kuramera fresh cyane ari nayo mpamvu je bino ngira ndabahe ari gena ariko wa collabo nakoranye n'undi mutipe wo mu Rwanda atwika avuga ati oya ele ni producer mugani yakoze ibyo bikorwa umuna adede yongora ibanga ndarimenye Davis kandi MUPATI Davis murafitaniye agashusho sinzi ko aramaze kubikora no mu mvugo zawe usa no kumenga uvuga ikinyarwanda cyane kiba cita kinyamurenge kunze bigatwika nzoca ngenda mu kwezi kumwe n'igice iyo ndirimbo bigiye hanze ego ijambo rya nyuma rimwe nshaka kugusaba ndashaka impanuro imwe ku baririmbyi bagenzawe muri rusange wotanga avuga ati je impanuro no abaririmbyi bagenzanje niyi impanuro no abaririmbyi bagenzanje urukundo ico usumba mugenzi wawe kimwereke kugira ngo nawe kimufashe nawe cyagusumba nawe akikwereke kugira ngo kigufashe no kuvuga muri uyu muziki ndundi ibanga tutazi rya mbere nukwerekana amabanga dufite kuko urumva ikibazo cyacu nuko umuntu yumva umengo akana afise abandi batazi ariko yo kibitsamo kuva namba bagucisha kuri Trace TV cyangwa indi TV iyo ari yose WhatsApp TV ugacamva ko icaho ko wenyene uvuga ati ndatwika nije ndayica ko jenyene mugabo wibuke yuko nujya umuntu atayica ko arahandi anaca bakavuga ati MUPATI yaciye ku Sibo TV yaciye kuri RTNB urumva nawe agaca gubransha n'abantu bamufasha dufashanye kugira ngo twese dutere imbere ari nako guteza umuziki imbere ndundi turasaba n'abafana bacu kuma badufasha kuko nibo mbaraga zacu abajournaliste mutube hafi ya kuko ni abajournaliste mwe mutuma tubabo turibo Yes MUPATI akajambo kamwe kanyuma kwa bakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi ba MUPATI Octavo kugira ngo turangize n'abakunzi ba Free TV kugira ngo twikire hazi abakunzi ba Ndaha TV mukaba mukunda MUPATI Octavo muce mukora subscribe kuri MUPATI Fantex Official mukaba mukunda Ndaha TV abakunzi banje muce mukora subscribe ngaho kuri Ndaha TV abakunzi ba FIBG TV mukore subscribe kuri MUPATI Fantex Official abakunzi ba MUPATI Official muce muja kuri FIBG TV mukore man ukaba nkunda udakunda abantu badusapota ntibisaba ngo wafyonzera ngo yamamego baguze najya nyene ntabwo acava ngo barayakonsoma cyane
kandi nibakugarira ngo umaze gufyona subscribe nyinshi je biranananga nukuri kw'Imana mutwereke urukundo ko natwe dukora ibikorwa kubera tubakunda murakoze cyane. Yes Mupati, thanks so much. Yes bakunzi bandati mubona yari Mupati Octavo aho tubwiye ibintu byinshi aho duhishuriye ko vuba agiye gusohora collabo yiwe na Davis D twamenye ku ndirimbo yakoze kera na sazwe tumurana ku ndirimbo Dede yes ni Elma Love mwari munko bisanzwe ndabanda nkora ibindi bitandukanye kugira ngo mubandaye muryohe gukora subscribe like share na comment kuri Ndaha TV kora subscribe like share na comment ku bandi bari imbi dukaya dukora nabo mutere mugende batera intege ya Elma Love nk'umusanzwe murakoze cyane respect ibandi bahezagire cyane.